ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамояд. раванди созандагиву бунёдкорӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат боис ба он гардид, ки меъмориву шаҳрсозӣ ба пешрафти чашмрас ноил гардад. имрӯзҳо бо саҳми соҳибкорон дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бунёди иншооти таъиноти гуногун, аз ҷумла биноҳои баландошонаи истиқоматӣ идома дошта, бо тарҳу услуби муосир ва бо инобати меъмории миллӣ ба истифода дода мешаванд. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатӣ дар таҳияи Мансури Ҷалол. рушди созандагию бунёдкорӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар таи солҳои охир боис ба он гардид, ки соҳаи меъмориву шаҳрсозӣ низ ба пешрафти чашмрас ноил гардад. барои иҷрои нақшаи корҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҳисоби соҳибкорону шахсони саховатпеша ва сокинони бонангу номуси кишвар дар 3 соли охир беш аз 20 миллиард сомонӣ хароҷот карда шуд. дар ҳамин корҳои хайр ободонӣ саҳми соҳибкорон ва сокинони мамлакат бисёр бузург мебошад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи сохтмон, беҳтар гаштани сифати бунёди иншооти таъиноти гуногун ва истифода аз санъати меъмории миллию замонавӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир менамояд. ин аст, ки дар доираи татбиқи нақшаҳои генералии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ истифода аз таҷрибаи пешқадами дигар давлатҳо ва ба тартиб даровардану риояи қатъии қоидаҳои шаҳрсозӣ ба инобат гирифта шуда, дар ин замина барои тарбияи мутахассисони ҷавони соҳа ва пурқувват гардонидани базаи моддию техникии ширкату ташкилотҳои сохтмонӣ чораҳои зарурӣ андешида мешаванд. баланд бардоштани санъати меъмории миллӣ ва таҳияи лоиҳаи замонавӣ бо истифода аз технологияҳои пешқадами сохтмонӣ вобаста мебошад. дар сохта ба истифода додани иншооти биноҳои истиқоматии баландошёна соҳибкорон саҳми арзанда доранд. онҳо дар бунёди иншооти замонавӣ рақобати солим доранд. рақобати онҳо имкон медиҳад, ки тарҳу усули нави биносозӣ дар санъати меъморӣ пайдо гардад. бунёди иншооти гуногун шурӯъ аз биноҳои истиқоматӣ то мактабу марказҳои тиббӣ ва савдову хизматрасонӣ суръати бештар касб мекунад. ҷараёни корҳои созандагию бунёдкорӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки санъати меъморӣ дар ҳоли рушд аст. дар ҳоли авҷи корҳои сохтмонӣ ва мавҷудияти имконияти васеъ барои рушд бахшидани санъати меъмории миллӣ, масъулону мутахассисони соҳаро зарур аст, ки боз ҳам ба сифати иншооти сохташаванда ва тарҳи меъмории онҳо ҳамаҷониба диққат диҳанд ва мустаҳкамию намоии зоҳирии биноҳои истиқомативу дигар муассисаҳои ҷамъиятиро на барои 5 солу 10 сол, балки барои 100-солаҳо ба инобат гиранд. таҳкими тадбирҳои ободонӣ ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, мукаммалсозии шароиту имконоти соҳаҳои маорифу тандурустӣ ва беҳтар намудани хизматрасонии соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ дар заминаи бунёди иншооти гуногун таъинот. Маҳмад Раҷаб Абдуллозода ва Давлати Файзулло дар ин хусус гузориш медиҳанд. истиқлолият неъмати бебаҳо, мояи ифтихор, манбаи худшиносӣ, сарчашмаи ҳамаи бунёдкориҳо ва омили бунёди таҳкиму тақвияти пояҳои давлатдории миллӣ маҳсуб мешавад. маҳз бо ба даст овардани истиқлоли давлатӣ дар қаламраи мамлакат рушди бемайлони тамоми соҳаҳои зарурӣ ба сокинон муҳайё гардида, марҳила ба марҳила сокинон ба зиндагии осоишта ноил гардиданд. маҳз таи 33 соли соҳибистиқлолӣ ҷумҳурии Тоҷикистон ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. бо мақсади дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вусъати корҳои созандагиву бунёдкорӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ идома дошта, сокинони бонангу номуси ноҳия бо азму иродаи қавӣ барои боз ҳам назаррабо гардидани маҳалли зисти хеш талош намуда истоданд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ 211 иншоот ба нақша гирифта шудааст. дар 211 иншооти он 130 иншоот ба истифода дода шудааст. дар боқимонда сохтмонҳо корҳо бо маром идома дорад.
бо назардошти ин дар ноҳия ҷиҳати беҳтару хубтар намудани сатҳи рӯзгори сокинон аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ тадбирҳои судманд рӯи кор омада дар раванди корҳои ободонӣ бунёди биноҳои замонавии ташкилоту муассисаҳо, иншооти баландошунаи истиқоматӣ ва сохта ба истифода додани синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ ҷаҳду талош намуда истодаанд. дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои ободкориву созандагӣ бо мароми хос идома дорад. айни ҳол тибқи нақшаи таҳризӣ гардидаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ дар ҳудуди ноҳия 211 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки то ин дам 134 тои он мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. сокинони ноҳия ин ҳама ободкориҳоро самараи истиқлолияти давлатӣ дониста миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хосатан пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонанд. сокинони ноҳия ҳамаи ин пешрафту ободониро аз фазои осоиштаи ватани соҳибистиқлол, татбиқи сиёсати бобарори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошҳои бемисли сокинони ин диёр арзёбӣ карда аҳлона пайи кору фаъолият барои боз ҳам беҳтару ба талаботи замон ҷавобгӯ гардонидани шароити кору рӯзгори худ талош менамоянд. Маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, ноҳияи Абдураҳмони ҷомӣ, Ахбор. соли 2024 дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 3903 иншооти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. аз ин нишондод 73 иншоот ба соҳаи маориф рост меояд. тафсилоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд раванди созандагию бунёдкорӣ тақвият ёфта бо маблағгузории ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, шаҳру ноҳияҳо ва саҳмгузории соҳибкорону аҳолӣ сохтмони зиёда аз 12 000 иншооти таъиноти гуногун амалӣ хоҳад шуд. аз соли 2022 инҷониб дар натиҷаи тадбирандешиҳои саривақтӣ ҷиҳати амалӣ намудани дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят баъди бунёд, таъмир ва навсозӣ наздики 9000 иншооти таъиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, инчунин дар ин давра ба сохтмони садҳо бинои дигар асос гузошта шуд ва имрӯзҳо дар аксари он корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. танҳо соли гузашта дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бо фармоиши идораи сохтмони асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд 120 иншоот сохта шуд ки бино ба маълумоти масъулин харҷи он 250 миллион сомониро ташкил медиҳад. имрӯзҳо бахшида ба 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи идораи сохтмони асосии вилоят зиёда аз 160 иншоот бунёд шуда истодааст. иншоотҳои сохташаванда асосан соҳаҳои маориф, соҳаи фарҳанг, соҳаи тандурустӣ, соҳаи кишовварзӣ ва ғайраҳоро дар бар мегирад. айни замон аз тарафи идораи сохтмони асосии мақомоти иҷрои ҳокимияти вилояти Суғд дар соҳаи маориф 57 иншоотҳо бунёдаш идома дошта, аз ин 6 то кӯдакистон ва 51 мактаб мебошад. соли равон бо фармоиши идораи сохтмони асосии вилоят дар шаҳраки Сайҳун сохтмони бинои муассисаи таълимӣ барои 320 хонанда дар як баст оғоз гардид. бинои мактаб сеошона буда бояд соли 2026 ба истифода дода шавад. сохтмони бинои маъмурии муассисаи давлатии нигаҳдории иншооти сохташавандаи шаҳрак бошад, соли равон ба итмом мерасад ки ин иншоот ҳам бо фармоиши идораи сохтмони асосии вилоят қомат афрохтааст. дар маҷмӯъ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар вилояти Суғд бо фармоиши идораи сохтмони асосӣ бештар аз 600 иншоот бунёд карда мешавад. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, Ахбор. дар ноҳияи Сангвор ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди 80 иншооти гуногун ба нақша гирифта шудааст. корҳои созандагӣ соли равон вусъат дошта, рӯзҳои наздик якчанд иншоот бо шароиту имконоти муосири хизматрасонӣ ба истифода дода мешавад. гузориши Эдигули Маҳмуд.
ناحیه سنگوار از پایتخت کشوری عزیزمان شهر دوشنبه در مسافه 205 کیلومتر دور جایگیر بوده. سالهای صاحب استقلالی در پرتو دستور و هدایت‌های سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان این گوشه دوردست کوهستان خیلی هم آباد و زیبا شده است. از جمله بنیاد دهها بناهای معموری، مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی، فرهنگ و دیگر انشاءات حیاتاً مهم باعث پیشرفت اقتصادی گردیده. جهت رشد و انکشاف خواجگی خلق ناحیه سنگوار برای سالهای 2021 2025 زیاده از 174 لایحه دیگر تعرضی شده است تا برای تامین زندگی شایسته مردم زمینه واقعی مهیا کرده شود. سال گذشته در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و ناحیه‌های منطقه رشت در ناحیه سنگوار یک قطار انشاءات از جمله مجسمه اسماعیل سامانی، نشان دولتی، تالار مجلسگاه برای 400 جای نشست، شعبه معارف، بنای مهمانخانه و مرکز سودا از 4 آشیانه را به استفاده دادند. بنای مهمانخانه سیاه از روی لایحه در آشیانه یکم مغازه خوراکواری و در آشیانه دوم مغازه مسائل ساختمانی و جهاز روزگار جایگیر است. آشیانه های سوم و چهارم بنا پوره برای مهمانخانه پیش بینی شده است. در آشیانه سوم بنا قبولگاه سیاحان، حجره های خواب و تالار گذرانیدن سمینار و مشورت جایگیر بوده. آشیانه چهارم پوره از حجره های خواب عبارت می باشد. در مهمانخانه سیاه که از جانب صاحبکار آسیم سفر ساخته شده است 10 حجره برای جای خواب سیاحان موجود است. سیمای ناحیه سنگوار نیز به کلی تغییر یافته است در دوام صاحب استقلالی مملکتمان و در همه جماعت های دهات و شهرک و میدانچه های ورزشی در همه جماعت های دهات ساخته به استفاده داده شدند. در برابر این جشن گرفتن استقلال دولتی مرکزهای سودا و خدمت رسانی، بنگاه‌های طبی، این چنین مؤسسه‌های تعلیمی ساخته به استفاده داده شدند که امروز مردم ناحیه سنگوار در فضای آرام و آسوده وطن زندگی کرده ایستادند. همین طریق روند کارهای آبادانی در همه بخش‌های خواجگی خلق ناحیه سنگوار ادامه داشته. با انجام کارهای ساختمانی بیشتر انشاءات مرحله به مرحله به استفاده داده می‌شوند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه سنگوار. ولی اسماتов ساکن دهات سنگتوده ناحیه دنغره در دکان دوریدگری که در منزل زیستش تشکیل نموده است نامگوی زیادی لوازمات روزگار و اسباب‌های موسیقی آماده می‌کند. این هنر را او از پدر و بابایش آموخته امروز آن را رشد می‌بخشد و به فرزندان و شاگردانش می‌آموزاند. گزارش اسماعیل صاحب نظریان و موسی نور محمد در رابطه با فعالیت این هنرمند. ولی اسماتов ساکن دهات سنگتوده ناحیه دنغره اهل جامعه همچون استای دوریدگر میشناسند و استا ولی نام میبرند. او گرچنده از روی اختصاص همچون مهندس در انشاءات گوناگون گیدروانرژتیکی و نقلیاتی مملکت فعالیت پرثمر داشت، ولی همچون میراث نیاگان این کسب را از بابای و پدرش آموخته در وقتهای فارغ از کار خود را به آن سرگرم میساخت. اکنون دوام یک چند سال آخر که او به سن نفقه رسید به این کسب بیشتر رسیدگی میکند و آن را رشد میبخشد. در دکان خرده که در منزل استقامتیش با مهیا کردن شرایط مناسب و دستگاه‌های مهم چوب تراشی فراهم آورده است، نامگوی زیادی ظرف و لوازمات روزگارداری و اسباب‌های موسیقی می‌آفرد. طور امک استاولی با افتخار ابراز می‌نماید گاه طبق فرمایش همدهگان و دیگر ساکنان اطراف و گاه از روی تخیلات و تجربه خوبی داشته‌اش هر گونه لوازمات در روزگار هر روزه استفاده شونده را با نقاشی‌های زیبای ملی که از عمق تاریخ منشأ گرفته هنر و هنرمندی خلق عزیزمان را بازگویی می‌نماید. در چاره‌بینی و نمایشگاه‌ها شرکت نموده محصول دستش را به نمایش می‌گذارد. خوشحال میشم وقتی از آن که در روی دسترخوان همدیاران مثال در یگان جای دیگر می‌بینیم که در طبق ما
خوراک میخورند یا که با کفلز به تیار کردن خوراک ها مشغولند یا که یگان سراینده یا که از دکترهای ما استفاده بر یک نوع خوش را میسرد. ما خیلی خوشحال میشیم از این که از هنر ما هم بهره‌ور میشوند. амаки устовалӣ ҳамчун фарди ҷомеаи тоҷикистони соҳибистиқлол аз таваҷҷӯҳ дастгириҳои доимии роҳбарияти олии мамлакат барои рушди ҳунармандӣ бо ҳавасмандӣ ибрози андеша карда ривоҷ бахшидани ин гуна одатҳои неки рӯзгордориро ки аз санъати ҳунармандиву рушди корҳои дастӣ ки ҳамчун саноати ибтидоӣ аз аҷдодони боҳуши мо ба мерос меояд кори худро бо шавқ идома медиҳад. شکرانه تینجی و آبادی دیار و مملکتمان، شکرانه پیشوای ملت ما که به همه اجازه داده است که هر کس از پی هنرمندی از پی کدام کسبی که آن را میتواند مثال از روی همون مشغول شده زندگی خود را پیش میبرد. таърих исбот менамояд ки аз замонҳои қадим қариб дар ҳар як деҳа устоҳои чӯбкор зиндагӣ ва асосан аз чӯби дарахтони маҳаллӣ бет, сафедор, чинор, чормағз, тут ва зардолуро ҳамчун ашёи хом ба кор бурда бо истеҳсоли лавозимоти рӯзгордорӣ ба мардум хидмат мекарданд. дар муддати 10 дақиқа як табақ тайёр мешавад насиб бошад. طبق تحلیل کارشناسان کسب و هنرهای مردمی در برابر آنکه یکی از بخش‌های فرهنگ عنعنوی مردم ماست اقتصادیات کشور را نیز انکشاف می‌بخشد زیرا به شرافت احیا گردیدن هنرهای مردمی قسم زیادی ساکنان مملکت با کسب و جای کار دائمی فرا گرفته می‌شوند. با این مقصد ولی اسمتوف هم هنری از گذشتگان به میراث گرفته‌اش را به فرزندان و دیگر نفران خواهشمند می‌آموزاند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، اسکندر سعید، ناحیه دنغره، اخبار. بیننده های عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار برایتون. روز خوش و برو رو تمنا داریم. سلامت باشید.